Godhog kebasur lantur cerita ini mangkin lanturang titiang nyerita yang mokadidani ki Godhog basur ngarasa ajangan pramangkin riantokan wantah uyak tigeles pisan ki Godhog basur luwe uyak tide awinan pormangkin raris ngeruruh ibun nidoni gumantin nunas ajeng tiang subah sadut pesan turmaning degeles rekep ki Godhog basur matur majang ring ibu nidoni ibu nemangken titiang sampun luwe sampun sedep pisan titiang ibu ancen ajangane ibu neng mangken gumantin piserang uyak di mana titiang emangna digeles sida palungguh ibu micoyang titiang ajeng nah Dewi Sinta alus ngucap kalaning kadia sapunike mapinunas puteran idene rares nganike mekadide Dewi Sinta Den jani ajangane dondeng labang uduh cening bagus puteran ibune dewa ada lantas pinunas idewa ni buka ketu nah nen malu cening duaning ibu kari ngerateng ni tonden ni lebeng nasin ibu ni cening Godhog kebasur nendan rima ari wau karenge wacana ibu nidoni kadia sapudi kedadi permangken rasa berahman dieu turmaning nenten terima makadide ki Godhog basur meda ngucagani ariantukan kebanda taler minabang rasa sedep idone tan kadi-kadi nika ki awen raris memete turmaning keucek-ucekang genin ibun kalaning kari ngarateng Dewi Sinta duka pisan duaning
rugade kadia sapunika ide Ki Gudo Basur maosan raris dukuipun idene. Saget ida ngambil Bila-bila raris duaning memurti rasa dukan idene tan mari raris ide ngambil siut ipun idene. Kagatok keduh warasang putra Dewa Ratu Agung duaning banget rasa Brahman Ciutur Wiroso raris kagetok antuk siut dhuwur puterani deui. nangis nyeret rares melahir ninggal biang Duaning kegetok kadia sapunika raris para mangkin nyerarat ide Ki Gudo Basur tur manring raris Melayu melaim ningalin ipun ideni. Ya Sinta eling raga Inggih duaning sampun ningalin minekadiangan idene puterani idene raris ide dia sintu wau rasa-rasa eling rengangge bangan itu sambil nangis numuli raris keselupsup ala sepuni kegumante ngeruruh puterani idene sambil mau tetangisan angan itu. Janing kampung rayang biang Dewa Ratu Agung ring selantang pemargi tan mari raris manulami Dewi Sinta uduh cening bagus idewa ampur yang yanak ibu cening. Okan nenek dan Raris kelapu-lapu ide Dewi Sinta rike rengalase telas rasa sampun keselup-supin alase nanging durung sida kacunu punika puterani deni. dia Sinta kakunda dui
mangkin bawa sang raris mekadi angani de Dewi Sinta duaning tan side kacunuk sareng puterani de raris mewali de ke Kunda Dwipa Jarama wali ngenter jagat Kunda Dwipa duaning risa sampun mewali rikering panegara Kunda Dwipa mekadi raben nidane daler puni kedurung rauh ni kekiawinan raris ide Dewi Sinta ngetangang nedungin jagat Kunda Dwipa